Ni ikibuga cy'indege cya Bangkok giherereye mu mujyi wa Kisangani ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje gufungwa kuri uyu wa mbere tariki 25 Gicurasi 2026 ni nyuma y'ibitero bya drone byabaye kuri iki cyumweru bigateza impungenge nyinshi ndetse n'ubwoba ku bakoresha icyo kibuga cy'indege. Tugiye kuba tugaruka kuri updates cyangwa se amakuru mashya no gukurikirana inkuru twakugejejeho mu gitondo, ariko kandi siyo makuru gusanza kuba nkubwira, ndaza no kugaruka ku itangazo rya FCM 23 ryemeza ko n'ubundi uyu munsi imirwano yakomeje nk'ibisanzwe, ariko kandi umutwe w'abajenosideri ba FDLR uyu mutwe nawo ukomeje kugarika ingogo mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ubwo ngubwo muri Masisi na Walikale uyu mutwe wongeye kugarika ingogo. Ayo makuru turaza kuyagarukaho, kandi siyo yonyine, ndaza no kukubwira ko Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu ategerejwe kwa Sebarundi i Bujumbura. Reka ntizimbye mu magambo, aya makuru yose tuyagarukeho mu buryo bwihuse. Mereye kuri aya makuru yemeza ko nyuma y'ijoro rye rya mbere mu mujyi wa Uvira, nubwo mu nkengero zaho muri Kivu y'Amajyepfo havugwa imirwano ya hato na hato, Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mandiamvita arerekeza i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubucuruzi wa Repubulika y'u Burundi, aho biteganyijwe ko agomba kugirana ibiganiro na mugenzi we w'u Burundi Chantal Nijimbere. Ibiganiro byabo biraza kwibanda ku bibazo by'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ni mu rwego rw'akarere gakomeje kurangwamo n'ibibazo by'umutekano muke. Biteganyijwe kandi ko impungenge zijyana n'umutekano muke mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ko ziza kuganirwaho, kandi impuguke z'impande zombi ziraza gukora imirimo yo gusuzuma ndetse no gushimangira ubufatanye bwa gisirikare ku ngabo z'Abarundi nuko zikorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ya makuru yacu nyakomereze ku mutwe w'abajenosideri wa FDLR ukomeje kugarika ingogo. Ni mu gihe amahanga nayo akomeje guceceka. N'umutwe wa FCM 23 watangaje ko abantu 10 biciwe mu bitero byagabwe n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR na Wazalendo mu bice byo muri teritwari ya Masisi na Walikale ni mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFCM 23 ni mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'uwo mutwe bwana Lawrence Kanyuka, nza no kugusomera mu kanya gato cyane kari imbere ijambo kurindi. Yavuze ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 ahagana ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Ati kuri uyu wa 24 Gicurasi 2026 ahagana ku isaha y'isa 4 z'ijoro, itsinda rinini ry'abarwanyi ba FDLR rifatanyije n'imitwe ya Wazalendo bagabye igitero gikomeye kandi cyateguwe ni ku midugudu ya Maremo na Kalembe iri hagati ya Masisi na Walikale. Kanyuka yavuze ko muri Maremo abaturage 7 bishwe, abandi 3 barakomereka bikomeye cyane. Ni muri Karembeho yavuze ko abandi bantu 3 bishwe, 9 barakomereka ndetse hanashimutwa umukuru w'umudugudu. Ati ni muri Karembeho abo barwanyi bishe abandi basivile 3 bakomeretsa abaturage 9 ndetse bashimuta umukuru w'umudugudu. Kugeza ubu ntabwo turamenya neza ahaherereye. Nkuko kandi byatangajwe na bwana Lawrence Kanyuka, imbere yo kuva muri ako gace abo barwanyi bakaba banasahuye abaturage bo mu mudugudu wa Bweru, batwara inka 11 n'ingurube nyinshi cyane. AFCM 23 yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza gufasha no gukorana n'uyu mutwe w'abajenosideri, ibintu uyu mutwe wavuze ko birimo gukorwa mu gihe amahanga akomeje kurebera uwo mutwe w'abajenosideri wongera urugomo mu baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka noneho mba updating ku nkuru nakugejejeho mu gitondo nkubwira ko kuri iki cyumweru tariki 24 k'ibitero bya za drone byagabwe noneho mu bice bitandukanye bya Kisangani. Ni ikibuga cy'indege cya Bangkok giherereye mu mujyi wa Kisangani ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje gufungwa kuri uyu wa 25 Gicurasi 2026 nyuma y'ibitero bya drone byabaye kuri iki cyumweru bigateza impungenge n'ubwoba bukomeye. Amakuru ava muri Kisangani akavuga ko kuva ku isaha ya mu gitondo kugera ku isaha y'isa 4:51 zo muri ibyo bice ibikorwa ku kibuga cy'indege byari bikomeje gufungwa. Aya makuru akaba yatumye abaturage benshi bakomeza kugira impungenge ku mutekano w'uyu mujyi ufatwa nk'umwe mu mijyi ikomeye cyane, kandi hakanabarizwa ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru mashya kandi akavuga ko ikigo bivugwa ko cyifashishwaga mu kohereza drone za gisirikare gerere Kisangani cyagabweho
hagabweho ibitero karahabutaka na M23 nubwo uyu mutwe utaremeza aya makuru. Ibi bitero ngo byakozwe hifashishijwe drone kamikazi. Kugeza ubu umutwe wa M23 ntabwo uremeza ko agabye iki gitero, gusa uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwo rukomeje gushinja uyu mutwe bahanganye mu ntambara. Icyakora cyo amakuru atandukanye arimo gukwirakwira akavuga ko icyo kigo ngo cyaba gifitanye isano n'ibikorwa bya gisirikare bya FARDC ni mu ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo hari abakeka ko AFC M23 yabiri inyuma y'ibi bitero, uyu mutwe kugeza ubu ngubu wirinze kugira icyo utangaza bitandukanye n'ibindi bitero byagiye bibaho mu bihe byashize. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuba muke. Indorerezi zitandukanye zatangaje ko kuri uyu wa mbere hagana ku isaha y'isa 7:17 z'amanywa habonetse drone ebyiri nazo zari zitwaye intwaro zigaruka mu mujyi wa Karemi. Aya makuru yahise ateza impungenge nshya ku buryo intambara ishobora kuba igiye guhindura isura, dore ko benshi batekereza ko n'ubundi Karemi nayo ishobora kuba noneho igiye guhindurwa ahantu hashya hashobora kuzajya hahagurukira drone zigabye ibitero mu burasirazuba bwa RDC. Abasesenguzi bo baravuga ko ikoreshwa rya drone rikomeje kwiyongera mu ntambara yo muri Kongo, ni ibintu bishobora gutuma ibikorwa remezo bikomeza kwibasirwa, abaturage bagakomeza guhunga ndetse n'umutekano w'imijyi minini ugakomeza guhubangana. Ibitero byagabwe muri Bangoka byongeye kuzamura impaka ku mutekano w'ibikorwa remezo bikomeye cyane bya Kongo, harimo nk'ubwo nyine ibyo bibuga by'indege, ibigo bya gisirikare ndetse n'itumanaho. Bangoka kandi nkibutsa ko ari kimwe mu bibuga by'indege bifite akamaro gakomeye cyane mu gihugu, dore ko icyo kibuga usibye kuba gifasha mu bwikorezi hagati y'ibihugu, ibikorwa bya gisirikare kuri ubu ngubu twavuga ko ariho ahanini birimo gukorera cyane, ukuyeho kuba mu Burundi kuri ubu ngubu hatagikoreshwa cyane, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi mu burasirazuba bwa Kongo. Iki kibuga kirakoreshwa cyane. Aya makuru akaba yatumye abaturage benshi ba Kisangani bakomeza kuba mu bwoba, ni mu gihe inzego z'umutekano nazo zikomeje gukora iperereza ku byabaye. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kongo nabwo ntiburatangaza igihe ikibuga cy'indege cya Bangoka cyongera gufungurira. Nari natangiye mbisubiramo ko gana ku musozo nza kukubwira noneho icyo M23 yatangaje mu itangazo ryayo. Yo yavuze ko kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 hagana ku isaha y'isa 4 z'ijoro nibwo umutwe munini w'abarwanyi wa FDLR bafashijwe n'imitwe y'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane byari byateguye ku baturage bo mu midugudu ya Maremo na Karembe. Ni imijyi iherereye mu gace kabarizwa muri teritwari ya Masisi na Walikale. Aho muri Maremo aba barwanyi bisha ako kanya abasivile 7 b'inzirakarengane ndetse bakomeretsa bikomeye abandi 3. Naho muri Karembe ho aba barwanyi bongeye kwica abandi basivile 3 bakomeretsa abaturage 9 ndetse banashimuta umukuru w'umudugudu. Kugeza ubu hakaba hatazwi irengero ryabo baturage bariyemo n'uwo mukuru w'umudugudu. Mbere yo guhunga ariko ayo matsinda yitwaje intwaro yanakoze ibikorwa by'ubusahuzi nk'uko Lawrence Kanyuka yakomeje abivuga mu mudugudu wa Bweru wegereye ako gace, aho batwaye inka 11, ingurube nyinshi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye by'abaturage. Ibi bintu ngo byarushijeho gukomeza gukaza umutekano kandi bikomeje gutuma abaturage bajya mu kaga no kongera ibibazo by'ubutabazi muri ibyo bice. Ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko Lawrence Kanyuka abivuga ngo bukomeje kurenga ku mategeko yose, nubwo bwatanze amasezerano ashyigikira gushyira hasi intwaro no kudakorana n'imitwe y'abajenosideri nka FDLR ifite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'imitwe y'abazarendo. Ibintu bikomeje guteza umutekano muke n'ihohoterwa ririmo gukorerwa abaturage b'abasivili.